روز باش گلی کردستانیان ایرو برنامه که نورم به هفرانم مجارمه مدیار کر مجارمه وک هرگف دایم مجارمه به کردستان سر بخوابه بلکه افتش جهنه کاره به وک حنک وره اوی که دلسوزی ببیدشتی باوری نکن اوی اصرارامه اوی بردام کردنامه اوی فهم نکن ام فهمت کن ام بحثا بازان نرگزان کن و ام پیش روزه دخینن کردستان کی به سر خوابون دنیای دی ناشی دنیا نکاره بیا قبول که دنیا قبول بکه جمع نکن جبر کو رفشا دنیای وقت اونها بینیم برچاوی خواه والین هجا رفشا کردستانی بینیم برچاوی خواه رفشا 100 سالی بینیم برچاوی خواه حوالین هجا ام مجبورون راستیه براقبن جبلی راستی هر تشت دجمنی خواده دجمنی ملت کردشی هند کردستانی دا چه درو بکن کی جان درو محسوم بکن او دجمنی کردستانیه جبر چه جبر که کردستان حقه کردستان جیه که راسته اگر هن جیه که راست را درو بکن خدمت ادا کرد کن اگر هن جیه که راسته راستی و شیرین هن خدمت ادا کرد کن تنی سلاحی که مهیه راستی و خدایی که هم میگردون به آبابونا و حقیه چه کرن حوالین هجا چواد به مروفم ناکه چوا پکتی تو 100 سال باوکالیته دیروکاته فیلزوفنته شیخو میرینته جبو سرخبونه 105 سال به هزاران به 10,000 حتی به 100,000 قربانی بدن ده پایتخت این کردستانی ده ده باجار این مزن ای کردستانی ده یک به یک جبو سرخبونی ورن دالکاندن هجمارا و ندیاره هجمارا سروک این کرد ین هاتنه دالکاندن ندیاره و هون رابن پاشی پارتیان حزبان اشیران بیننجم هف دیجی سرخبونی و او ملتی و تماشا بکه هون او ملت بزد زانن هون قرباناوی ملتی بن او ملت 12,000 ساله دناو آگر ده دناو دوجهی ده خوده جاندن روزلات آنابین که بحثا دیروکی دکه هون دیروک دزانن هون دروی دزانن هون دیروک نزانن دیروک ملت کردیشی زاروکن ملت کردیشی زاروکن ملت کردیشی و هونجی ترن وی دیروکی به بازار دفروشن هیزا و ایدی تیرناکه دنیا و سپچک بیه میزکن بری 20 ساله با وقت پیوکی من نبیست بانا لی آنها دنیا کارمه گوداری بکه جبرچه دنیا پچک بیه کردستان ده دنیایی که پر گوره ده حاطو بین کار کرن کردستان دنیایی که بری 100 سالانده وسا جعالی سوسیالیستا جعالی قاشو بسلمانا جعالی خریستیانا و جعالی امپریالیستا حتی بیش بیر کرن و 4 devletin hov dani bul serime ewana dani ev fars u arab u türk dikar bu teni seri xawarin me dagir bikin amri wan na hebuna wan na qet tiştek wan tiritke haddi wan nine hevali neja em mijarek wasa bahs dikin ku birastî ji agire em zan ev agir çiye yên wê agirê dijîn jî dizanin ادی چند نمونه هم بدم ایرو هم زیده بحثا تئوریان و فلسفه نکن جاران وقتا راستی پر زلال به تو بحثا وان زلالی نکی تو دو باویجی فلسفه و تئوریان مانو اوت تو خازی راستی نبیجی امی راستی بیجی نیرو حوالین هجا کردستان جی که پیروزه خیانتا جیوی پیروزایی دو جی بردانا جیوی پیروزایی انسان از انسانیتی درد خینه حوالین هجا نانکوری کردستان نابه جوانه باری کردستان نابه خواه پاراستن کردستان نابه انسانه که نرمال انسانه که بیچک مسقالک شرف و حیثیت و وجدان هبه وقتا کردستان دید او انسان دیگری او انسان نکاره کردستان بکار بینه او جای آگری بگره حتی جدی حتی متینا جدشتا علمیه بگره حتی پترولا کرکرکوکی
ji Süleymanîya Xemlan bigire heta Kirmanşana, Bestûn, Bajarê, Warê, Ferhat û Şîrîn. Hevalên hêja hûn dizanin ew der navenda bihişta dunyayê ye. Bestûn. Hûn wexta dihok bibînin, hûn bajarek mîna dihok bibînin û têda bijîn, hûn bêevî nikarin bijîn. Hûn zaxo derbas bin, hûn dizanin ku dilsozî çi ye. Hûn werin Amedî, hûn ê bibînin ku dîrok çawa bi hezaran sal Kurda wek stûnekê de bisekinandin. Ehmed Arîf gotiye ya, ji hezar salan vir da, ji hezar salan vir da, serê xwe netewand ev millet. Çi İskender tirsiya me, çi Sultan Murad, hemî jî rabûne çûne bêsiya xwe, ezma me, di min fehm dikî dibêje Ehmed Arîf. Hevalên hêja, ca serokên me, ca hizbên me sedî misqalek hêjayê Ehmed Arîf bana. Wexta qise dikin Ehmed Arîf Tirkî nivîsiye erê, hûn qurbana Tirkiya wî bin jî. Ehmed Arîf bi Tirkî dîroka Kurdistanê wisa nivîsiye hevalên hêja. Mêzeke çi dibêje? Dibê herkes li derva biharekê heye. Jiyan mirova dikişîne. Ez li hundir, li tîha, li tîhê ranza me. Di voltayê de me digerim bê serûber û tevlîhev û avavok mîna zarokan. Li hewşê stranek dibêjin. Bûka Kurd dibêjin. Bûka Kurda Dêrsimî. Destê xwe nada neyaran. Destê xwe dide cîhan. Ew narînka çiyayê ye dibêje. Hûn qurbana wî Ehmed Arîfî bin. Ew Ehmed Arîf ez şadî wî me hevalên hêja. Heta roja dawî dilê wî got Dêrsim, dilê wî got Amed, got Hewlêr, got Kirmanşan. Helbestek wî heye hevalên hêja. Ez divê wî wera parve bikim, başî em qise bikin. Bê ku sî û sê gulem bixwînin, bawer bikin ew tewriya ku em çê dikin derhewe. Sî û sê gulle herkes gotiye lê mixabin sî û sê gulle mîna Ehmed Arîf nehatiye gotin. Mêzekin çi dibêje hevalên hêja. Em ê vêya bixwînin, başî em ê mijara xwe bêjin. Em bahoza nêrgîzan e. Fekreke, ramaneke nû dizê. Milletê Kurd êdî evî bêheysiyetiyê, ev jiyana bêserûber bin destê dagirkera û bi destên rêxistinên taşoron, ew rêxistinên ku xizmetkariya dagirkera dike. Law madem we xizmetkariya dagirkera dikir, we çima ew millet geç û kurê wê milletî jî rakirin? We çima rakirin? Îro roja hesabê ye hevalên hêja. Ew digot ya, ka soranî peywek pir xweş dibêje, an Kurdistan an neman. Eviye em gele bidin jiyandin. Eger em viya bidin jiyandin, ew duruşma duyemîn diçe, neman tune ye. 12,000 sal ew millet kes tune nekiriye. Kê dikare tune bike? Hûn heddê xwe bizanin. Bicemin herin mala xwe. Hemî dagirkeran. Hemî rêxistinên ku ji wan re ceşayetî dikin. Hemû kes û hêz û bêkesiyetiyên ku bê Tirk û Ereb û Faris nikarin rojekî bijîn. Xwedî bela we bide. û jixwe bide jî, xwedî nede, em ê bidin. Em berê Ehmed Arîf bixwînin. Ehmed Arîf ev ya beyhûde nenivîsî, mev ya beyhûde nekir Kurdî. Min ji bêriya te payvend kevin kirin. Ehmed Arîf viya yek kitabekî nivîsî hevalên hêja. Yek pirtûkek, yek dîwanek. Hemî helbestên Kurdistanî ne. Hemî Kurdistanin. Li Bakurî Kurdistan, li hemî Kurdistanê da serokekî mîna Ehmed Arîf hebiya, em niha dewlet bûn. Çi dibêje hevalên hêja mêzekin? Ev ciya, ciyayê mengenê ye. Dema şefeq davêt li Wanê. Ev ciya çêla Nemrûd e, dema şefeq davêt hemberî Nemrûd. Aliyek de aşît digire, Basûra Qefqas. Aliyek de siccade milkê Ecem. Li ser joran çetelên cemet, kevokên fîrar li ser delavan û geşkûna membiz, gîvalên kevan. Egîtî naye înkar bînê, di şerê yek bi yek de bin neketin ji hezar salan vir de kurên vê derê. Were, em nûçeyan ji ku bidin, ne refên qulingin ev li esmanê birciya pistêrk çînînin.
دلێ سی و سێ گولەیە سی و سی کانیا خوێنێ ناچە گۆڵ بویە لڤیچیا کێوروشکێک رابوو ji binê berkaş pişt belek zik şîr sipehî dilê wê di devê wî de wîlo reben mirov tîne towbekirinê tenha bû wext berbangek bê qisûr û tazî rût lê nihêrê ji sî û sê yekî li zikê wî valahiya birçîtiya giran por û rûş bi hiştek li ber singê wî spî mêze kir dest û mil lê xistî egîtekî dil cehennem yek kewruşka xerîb yek jî dumahiya ket birî firînta binas belgiya wê binê wî de xeyîdî ket birî canûya ji deşta heran înayî perçema hêşîn bi morî û enê herikandî sê panê qerqaş êşkînî xoverde û livî mehîna dor û seglawî çawa firyabûn li ber hozatê niha wisa bêçar û girêdayî wîlo li paş wî namnûyeke sar nebûya dikaribû peneya serberziyan bibe ev çiyayên bira qedirzan in îzna xwedê mirov naşermînin ev destan xweliya cixara bi şewat zimanê margîskê ku çetel çirûsk dibe li rojan destên hostayê ku bi yek afê tînê difirand ev çavên ha ti car neçar nebûyîne qiyameta bihirên ku benda aşîtin xıyanetiya nermok û befrîn ya newalan cavên wî ku ji berê de zanî bêçar ew dê bihata kuştin ferman hatibû dayîn êdî mar û mûrên kor cavên wî deyrên kelaf jî dilê wê bixwarana hatime kuştin li bihireke bêkês û serê çiyê radikevim bi xûn dûr û dirêj wexta nimêjeke sibê hatime kuştin xewna min ji şevan reştir xêrdanek min nîne canê min hildidim bêecel neşim li pirtukan bi cih bikim şîfre daye paşayekî hatime kuştin bêdadî bêpirsiyarî kirîvo wîlo binîvs rewşên min rêwayet tê zanîn belkî çeşkên gul ne guleyên domdom parça parça di devê min de fermana mirinê cespandin duyê çiyayê şîn û bayê sibez û ya xewşiyar bi xwînê wetî werdan paşê tifeng rastkirin li wirka hembêza me pişkînîn yek bi yek nêrîn lê geriyan şitka mina sor qimaşê kirmanşayî tezbî û tebeqa min hildan û çûn hemûî jî diyarî bûn ji warê eceb kirêvin em birayên hevin bi xûn girêdayîne bi gund û eşîrên wî alî qîz dane hev û înane bi sedî salan cînarin ev bersingên hev tevlî hev dibin mirîşkên me ne ji ber nezanî ji ber feqîrî germ nebûye dilê me bi pasaportan ev e gunehê me bû sedema qetla me êdî nijdivan re derdikeve navê me mişextvan re şêlanger re xayîn re kirîvo wîlo binîvs rewşên min rêwayet tê zanîn belkî çeçkên gul ne guleyên domdom parça parça di devê min de lêxin law lêxin ez namirim hêsan li tifik koza mina xilavî li zikê min peyva min heye ji rewşdana re bavê min çavên xwe dan li ber rihayê sê jî birayên xwe sê selvên binaz sê parçê çiyê ku ji emirê xwe netêr bûn ji bercan ji tûman ji minareyan zaroyên kirîv û xism zaroyên çiyan di ji dorpêça Fransî disekinîn dema similê wî du derketî xalê min ê biçûk nazî serxwe bilez û swarê baş
گلی برانو گوتیه لیخن ها روژا ناموسیه او را کریه از بخوا پیا کریو ویلو بنویس رفشین من روایت دیزانیم بلکی جچگین گل نه گلین دم دم parça parça da deviminde. Hevalin nica. Perskeri kave, çare sarayeme eve. Siyuse gülle. Camir beri 5 salam yanibisiye. Emir odijin. Brastici cisken gül ne. Gülla domdom parça parça devimede. Janeme usabiye. Le bahsa süvarin bilhaz dike. Bahsa nazifan dike. Nazif. Süvari bilhaz. Yani peşmerge. Yani kahraman. Yani ev kesi ku cani khad de. Jibo velatı khe. Ev kesi ku vakta cani khad de. U dikebe bir riya tarihi. U dizane seri bir tarihi tenneye. Lezzeki jikha paşben akşine. Lezzeki na fikre. Na beje ez diçim. Jibo şunda Kurdistan hebeçidi be. Ne beçidi be. Var na beje. Ev jibo 200 dinar, 300 dinar naçe hevalin heja. Gelek dinav civaka medav derve. Gelek binamu senin. Ev nırxa peşmerge. Ev şervanin Kürt. Ev şervanin Kürt ku yani peşmerge ne beji. Ev kes ev gerillayın. Ev şervanin ku bes jibo Kurdistan. Seri xeddanine bir reyi. U ev tariha ku seri vida teronahiye ki teneye. 5 saniye ki lezeki jikha vekişinin. Dili bikin. Dikebin bir reyi. Em deyindar dikin heval neca. Ewana em deyindar dikin. Kurdistan gere ava be. Kurdistana serbuxe u yek bi. Evi ava be. Ez bahsa xayala nakim. Bestar bahsa rastiye dikim. Başa çima vaktan bejin sarxabuna Türkiye. Sarxabuna Gana. Sarxabuna Afrika Başur. Sarxabuna Andorra. Velateki navi yutene. Çima eva xayal nine. Çima Kurdistana serbuxa xayale. Ca bifikirin. Ev devletin dagirker 700 sal beri velatı me vakta dagir kirin bil Lozanê va. Ewana xeyalekî dagir kirin. Wana digot Kurdistan xeyale em vî xeyalê dagir bikin. Naxir heval neca. Ew devletin dagirker, ew siyasetvanên wê demê, hov, bênamûz û dijî miroviyetiyê wana rastiyekî dagir kirin. Kurdistan dagir kirin. Başa çawa dibe. Ewana rastiyê dagir dikin. Ehmed Arif rastiyê dinivîsine em rastiyê neparêjin. Ji bo ku em vî rastiyê biparêjin çi me dibe? Mera çi lazim e? Ji bo parastina heysiyata milletekî, ji bo parastina ar û şerefa pêşaroja zarokên me çi lazim e? Qet tiştek. Bi tenê biryar lazim e. Bi tenê ew vicdan lazim e. Zixwe ev 100,000 qurbanî, ew milyonekî qurbaniya sed sala Dawîd hatiye dayîn ji ber vê xwe dan. Ew wana canê xwe dan ji me re gotin mêzeke qet tiştekî me tu nebejî. Yek axa me heye, du bedenekî me yê xwedî dil heye. Me ew beden daya we kerem kin. Me bikin ji xwe re sermaye ev Kurdistan rizgar bikin. Baş e, waxta te ew beden û ew dilê pîroz vegirt, tu çi bikî? Tu wan bifirûşî? Yan tu ew ji bo ku xwe cangorî kirine bibî deyindarê wan da zarokê wan re welatekî ava bikî. Hevalên hêja îro em ê behsa rastiya bikin. Di Kurdistanê de qet partiyekî, bi taybet ew partiyên ku îro bi pêncî hincetan behsa dijetiye serxwebûnê dikin. Ku piranî wisa. Xên jî partiyekî û partiyê din jî biçûk ewana jî em niha werin dora wan jî. Tu behsa serxwebûnê bike, paşê nav partiya xwe bike Partiya Azadiya Kurdistan. Tu behsa serxwebûnê bike, behsa komünîzmê bike, behsa nizam çi bike paşê bîst Partiya Azadiya Azadî. Serxwebûna Kurdistanê û Azadiya Kurdistanê du peyve.
سرخوابونا کردستانی رالته تو بحثا دیجی داکر کرد کی تو بیجی او داکر کر اسکری خانینه کردستان پارچه کرنه او داکر کر جوان اسکری خود درد خینم او پارچه کرنی تکم یک او قص به دو کلمه ولاتکی یک درخستنا اسکران دو یک کرنو آخین خواه تبا کردستان او قص بسیطه کو جبو قص قصه کرن حفجان حکیم در دنیای دا کی جان ملت کی جان دین و کی جان جنس تبا برابه هم با اخوان او دو کلمه بحث سرخابونی جوارب که لیمت شد کن جبو که سرخابونی جروجه بی درخینن دنیای دا چقا پرسکری که که علاقه وان پیوندی وان بکردارا نینه بحث وان دکن جه پرسکری که جنان بگرن جه پرسکری که سوسیالیزم و کپیتالیزم بگرن جه پرسکری که دوی سوسیالیزمی دنیای دا چه بکبه بگرن جه پرسکری که همی دینان بهشت و دوجه گوستان که بهشت قوالاتی وانه و نهاد دین دوجه کرن جبلی کردستان سر بخواه چقدر پرسکری که هیت سر آخا کردستان داتی گنگشی کرن جبر که همی تاشرونن همی پروژن حوالی میجا ام ایدی راستیا بحث بکن کردستان چما نابه سر بخواه ام بفکرین بری 100 ساله بری 5 ساله بفکرین و نهاب ام بفکرین بو مناک دما شیخ محمود برزنجی ام بفکرین 1919 و 20 دما کوشگیری ام بفکرین علیشیر 1919 18 20 21 ام دما نمری خواه خالد بگی جبری و شیخ سید افندی بفکرین 1925 لبارتو لپالو لخاربت لدياربكر لآمت همي ملت كرد بيابو وكذا هم بفكرن هم قاضي محمد بفكرن بيشوا قاضي محمد 1946 محابط باشه همي وانا هم بفكرن در حق وانا بصدام پرتو بخين در حق وانا همي اكتبا بخين چما وانا ويدا سرخوني خواستن يعني اوانا پریوان پر بو جانوان خوش بو هر یکی د ملتکی د ناو دبری خدا وقت پادشاه جیان قاضی محمد پروبلمکی ویت نبو شیخ سید افندی پروبلمکی ویت نبو پریوی هبو جیو هبو دزگیو هبو به هزاران انسان مریدی بون جبوی خود کشتن قلبگی جبری پرسکرکی ویت نبو پاشای که مزن بو همی کرد و کردستان جی هست کرن شمال برزنجی چه پروبلمی هبو شمال برزنجی خودی سلطناتی بود سلطنات اونزان چیه او تشتن که گندلی هنی نه دارن به ترکاره عرب را فارسات خبتن و کردستان بازار دکن شمال برزنجی خو او هبو اوی کرد خدمت ملتی خو امیر رو راستی حساب کنه بالدیجه راستی ناوی خودیه و ام به ناوی خودی تبدیل کردن ناوی خودی چقدر راست و درسته کردستان او قصد راست و درسته چونکه کردستان عالی خودی حد افراندن ملت کرد عالی خودیات افراندن و خودی هاش نه او قصدی خواهی کو کردستان بکه 4 پرچه ین کردستان 4 پرچه کردن و ویست تو بردام کن دشمنی خودینه کی دشمنی خودی ام دشمنی وانه جانک بیمنت خدا بگرن سر ملی خواه خدا بگرن سر دلی خواه ولاتی خواه حق بگرن سر دلی خواه بیمنت بن چما بیمنت نکارم بگن ام کارم داری انسان چما بیمنت نینه چه وقت کاره بیمنت به با منک از نه بیمنت نین چونکه تشتکی واندا بکن تنه تشتکی کو از واندا بکن مکریه کردستان می واندا کریه در کردستان درخست از هیچیم جبرویه که جبو قزنش کردن کردستانی هر تشت کن او دنا پیوا هر تشتا هر تشت هیه چه تسریوه او هیه جبر کو جی کردستان مزنتر ناموس تنه جی کردستان مزنتر خیرت حیثیت دین اول وجدان بیردوزی تنه سرک مسعود بارزانی آخفتن اخواد ده بجا ناموس همه دست من چیه بله چیه ناموس همه دست من دینه ام نه خواه نه خلق خواه بخواب بینن ام بزانن که ناموس همه دست من چیه اوان به ناموسان چواد کردن ناموس هم ملت که وک کرد قدیمترین ملت دنیای فیلوزوفترین ملت دنیای اخلاقترین ملت دنیای چما بیستاد بیلن اگر هر کردک بسا بفکره داگر کردن کردستان 6 نقشنه اگر تو نورمالیزه بکی او روش آقا تو بیجی اری نورماله وی چاقی تی اساس وی چاقی ناموس و حیثیت دست مرواد شه
ایجا نا نورمالیزه کردن چما چه دبه حوالی نجا دمال باکوری کردستان حزب ما دست به باکور جیدن جی دست بکرن چه تشتیوان هب قد تشتیوان تنه bu şagird bu kar zaningahı da eminek duruk le bu kolunu wana zaningahı da xandın saziye çekirin dede ko nizam çekwan tuşlara çekirin başı rızgari kava nizam çık başı PKK hesp çekirin beli çima çekirin wana ne zani bu Kurdistan hatiye dagir kirin çarper çekirin çar devletin dagir ker duvan hizin emperyalist hizin mezin باشه وانا جبو که ملتی خواه بخوابینن کتن ری یعنی جبو که براستی ملتی که خواپاندن هشیار بکن ادویمیم بری 100 ساله این تی شمال برزنج کربو لی شمال برزنج مینامه خواندکار نبو مینامه یکی فقیر نبو ملکیوی هبو سلیمانی یاوی بو او کیسری سلیمانی بو انگلیز هاتن جرا گوتن واره شر نکه واره امتدکن والی سلیمانی yani evladı bizim ya ev kurdi meykunal Bakur Hinciyada otonomi özerk deravara kat kapının ev birka şemaut persenci da lehene ki revşen bir mey Slimani meruzvana becer revşen bir yan brasti becer ker enizanım şemaut persenci bütündi be berezi be hakaret rehnet çil bir nizani havalaca de ben ev nezam bu yeki cahil bu nizam hakaret dikin çima İngilizce kabul nekriye başe ده داگر کرک ده جاشک وقت جاشک تو کتی بندست و داگر کر تو والی بی چه فرد که تو شوان بی چه فرد که ده اوقاس حیثیت نتوی تو نبویه تو باوی کالی خاناس ناکی اگر ما هستین شماود برزنجی فهم کرده با ما اوی چاقی ملا مصطفى برزنجی مفهم کرد ما اوی فهم کرده با ما 100,000 پیشمرگین ایلونی گولانی شورشگرین روجلاتا کردستان روجاوا و باکری کردستان ما اوش فهمت کرن حوال نیجا کمترین حتی نامه 200,000 شورشگر دانه بی آخی 200,000 شورشگر بست کم بحثا ملت ناکم بحثا زاروکاز جنا ناکم 200,000 پیشمرگی 200,000 شورشگر مداوی آخی ما چه گرد جشمارا پیش لکردستانا باکور ما چه کرد ما چه دست خستان ها دستی ما تانی باشوی کردستان هیه ولو باشوی کردستان جی پرتشته کی تراژیکه جی هر چاد پرچی کردستانی دا جی هر آلی کردستانی دا اوی که پرانی رخنت کرن وقت دجمن دیتن نوکر دیتن وانا پرست پارتی دموکراتی کردستان پرست بلی زدان که ماسیوان هنن پرنج امی وانا افونه کن لی او نبیانا او جنادم او بهتینان دست مده بهتینان مایه کی باست که نه هون سلیمانی کردستان دیبینن هون او جیه کو ایران و کرکوک و دست خدانین هون دارا کردستان دیبینن گلو او کردستان یان دش کردستان هاتن آبا کرن او جبیلی حکومتا کردستان دستلاتری حکومتا کردستان هیه هیزندن همی جبو دجاتیا کردستان جبو کردستان اکسر بخواد چینه به کردستان هاتکن دو پرچه با آلی عراق ویا هیرود که هیرو گچا İbrahim Ahmet جشایتی کردستانی دا کبنشوبی بیه حوالی نجا او کبنشوبی خورد به بلاو به هز به مقابل هم بروی چه تدبیره که باشی نابین نه پارتی دموکراتی کردستانی دا نه حکومتی دا نابین سبه دوست بیاید کار حولی رو داگر بکن حوالی نجا از بحثا هن تشتی نگاتیو تکن برا مورال خلقی خراب نبه از دورا جام مدید آن حال وی دارید بجیم از لحولیر هفت ممام دم شری اگر بو خواستانات کاربون داگر بکن قد تدبیره که تنه لحولیر ام چما خوش خودی بکن از لباشیر کردستان مام دم شری پرده بود دبه کل شری پرده براستی پیشمرگ قهرمانی یک مزن کر و سلاحین آلمان لما پر باشد او سلاحین میلان تارومار کر لی مسئله و تنی نبون اگر بیریر هات باتاین و ارتش ایران و ترکیه و عراق بکتا کردستان من تدبیره که لحولیر ندید سرخابون وستان ها به حوالی نجا بله مسعود بارزانی دی سرخابونی دا پر سمی بو پر جدل بو دلسوز بو لی بنگه هاوینات باویتن وقتا تا سرخابون گود تو ارتشه که سرخابونی چیه دیگه حوالی نجا ارتش سرخابونی چیه هون ارتش سرخابونی پشمرگه نینه ارتش سرخابونی گریلا نینه
ارتش سرخابونی زربانی نینه او سخج بو پاراستنا کردستان هنن جخوا او هیزن حاضر سرخابونی نه ارتش سرخابون ملته تو ملت تنظیم دکی تو اوی کو دستی نتنی کلش کو فتفنگ بگره دستی بیر بگره دستی درگانی بگره او انا کم دکی ارتش حوالین هجا ام devj milleti berdin devj jin û zarokan berdin ku ew berxwedan bikin di gelek miletan da jin û zarok berxwedan kirine û dewlet ava kirine evên ku ji bo pêşmergeyatî hatibûn Başûrê Kurdistanê nehatibûn îstidam kirin bi sedan hatin cemek gotin mamoste hatin otelê ziyareta min serdana min gotin em dixwazin bibin pêşmerge cih tune bi li ku derê ciyekî çêkir û derewara sed kes du kes qeyd kir necîdî bû dema dagirkirina Kerkûkê eger Başûrê Kurdistanê bixwastiba 200,000 zarok genç jin 200,000 insan dahatin 300,000 insan dahatin pêşmerge dibûn û em çar kes ew heval şadî menin sê xwendekarên ji Bakurê Kurdistanê hatine ji bo master hatibûn ez ji bo ji Ewropa hatibûn ji bo serxwebûnê em li otelê bi hev rabûn biryardan gotin mamoste em dixwazin tevlî pêşmerge bibin welhasîl gotina min çi ye ev tiştana da divê em milletê xwe ew desthilatariya milletê xwe dikin bi dilsozî nêzik bin hemî masiyên ku berê hatine kirin yek bi yek derxînin rojevê başî em erka xwe dayînin pêş erka me çi ye belê em xwediyê hikûmeta Kurdistanê nînin em serkirdeyê Partî Demokratîk Kurdistan nînin lê em dostê wan in ew dost bin eger gotinê me guhdarî bikin ji ber ku piştre karesetek çêbû piştî karesetê min neaxivin me hin tişt gotin hevalên hêzgere belge çêbin em belgeya bêjin hin tişt em bêjin ku me di helwesta xwe danîye lê helwesta me ji vêya şûnda ew ê tundtir bibe ew ê bizavtir bibe em nahatine vî dunyayê ku wexta milletê me dibin kareseta biçin em jî temaşe bikin naxêr em nahatine temaşeyê çi ji destê me tê zindiyetî ew e tu wexta zindî bî û xîreta berxwedanê te de hebe heta roja dawî tu mecbûrî her rê û rêbazê bikarbînî ji bo welatê xwe ca tu jî bibe dilopekî ji bo serxwebûna wî milletê kê nebe heysiyeta kurdiyetî tê de tune ye bi şeklê wî Kurd e hewce jî nake bi şekil Kurd naxwazin bira kes naxwaze 5 milyon nebe 3 milyon Kurd dikare dewlet çê bike ji xwe ew Kurdên ku bes ceset Kurdin û mêrin nizamjinin ew mala Kurda xirab kirin ew wana bi hezaran sozdan qetyekî nekirin hevalên hêja me ro tiştekî got gere bike negot dîsa bike lê mirov ti cara tiştekî ku nikare bike yan jî naxwaze bike nebêje bê heysiyetî û dijmintiya herî mezin yal dij milletê Kurd eva ye çi dibêjî bike xelet bêjî bike lê berê bêje û başî bike bileksî neke hevalên hêja li Kurdistanê 3 milyon Kurd heye em behsa welat nekin li Almanya li Ewropa biborin li Kurdistan got min xelet got 3 milyon Kurd dikarin dewlet çê bikin bawer bikin ji Xwedê hevalên hêja ev 3 milyon Kurd tenê bijîn qet welatê wan tu nebejî ew dikarin dewlet ava bikin ana li Kurdistanê behsa dewletbûnê nakim ana em biçin bi hev re hewlêr ez îftira kesî nakim sibîna dustpêdî ez jî dixwarim hewlêr hevalên hêja ana li hewlêr hûn di sentran de parkan de park gelkî kes naçe kes qîmet nade parka parkên hewlêr xweş in lê kes naçe êvaran di met'aman de di xaringehan de di qehwexaneyan de û caran jî hin ciyên ku meyxaneyan de xelkê qise dike ez ji we re son dixwim soz didim ev gotinê min qetyekî li ra nebîsin hûn ê tişta wisa bibêsin goy ve dirêj bibe li orta hewlêr ew paytexta ku dilê Kurdistanê niha mijara serxwebûnê hatiye şêlîkirin em ê zelal bikin kes nikare ew dibê qela hewlêr heye hevalên hêja qela hewlêr 5,000 sal e li wê derê mîna xîretekî disekine kes nikare xîreta wî qeleyê bin pê bike lê mixabin aniha li hewlêr desthilatdariya siyasiya serxwebûnê tune ye çima tu milletekî çawa haziriya serxwebûnê dikî em niha mihebat û hewlêr bînin berhev çawa bû
محابات چوابو هولیر چوابو حوالین هجا محابات لتیای خدا پرست قاضی محمد و حوالین خواه پشتی دمکی هاتن جمعه و بریارکتان گوتن خود پرستی شتک چاکه خدا پرستن چیه؟ یعنی سرخوابون هم ناوی جایی وسایه همی پیوکی بیروزه یعنی خدا پرستی شتکی چاکه و اویه دنا ملتی خود بلاف کرد لی زیده نکاریم چونکی هر جی آشانتی بون آمریکا کنترل کرد روسیا کنترل کرد ایران کنترل کرد گنجین محابات یفتش کردن حوال نیجا از رجات میگه گوداری بکن اره ام پیشوا قاضی محمد و ملا مصطفى تجارا نرخوان کم نکن نرخوان چاوی مدا مینا پیغمبرانه چاوی مدا بسانه لی پیغمبری بتانی سری خانه کارن شورش بکن افیاج بیر نکن یعنی هزک الهی یعنی هزک گلی تبیل جوان به وقتا محابات سرخوبونا محاباتی هات اعلان کرن بریوی چقاستان حوالنجا چوات محابات چوات هات اعلان کرن 22 چلی باشه آلا کردستان چوات هات دالقاندن و آلا ایرانا هوف هات اردی خستن و قلشاندن حفده کانونی یعنی حفده مها 12 یعنی مهکی 5 روز بری اعلان کردن نهاوی پروسس هم میزه بکن پروسس سرخوبونا داوی 2017 را چی بود یعنی گوترام چی اول نیزه لمحابات شاعر نویسکار رفشنبیر و شورشگر گاوک لپیش رای درین سیاسی دابون سیاسی مجبور بون گودار یوان بکن اگر ملتک بتنی سری خواه آلا کردستان را کر به هوا اگر زاروکن 18 سالی 20 سالی اوی کومی خود ناو محاباتی دا وک ارتشکی کلدری گرانده بن اگر به ناوی دایکی نشتمان شانویا کی چه به او کچانا د ملی خود از زنجیران بقتینن و ده همی محاباتی دا بلاوبن 10,000 انسان اوی تیاتروی در و دوام بکه نکارن وی سرخواب نبودن سکران کن لحولیر افتنه اول نجا وقتا هون دچن حولیر هون میزد که سیاستوان هون میزد که تجار هون میزد که او سیاستوانین بری روشنبیر روزنامه‌وان گشکیل جنتر رو چیل بیزنی حوال نجا والله کاکا 3,000 دلار معاش نبیم نخیبتن اره حوال نجا قاضی محمد چی گوتو بون اف کردستان چی بویا از سر و کمارم یا اف جی الهی اف جی عدالت اف جی شرف و حیثیتی برا سوزا قسمی به دنیا بزانه به قرشه که معاش ازی نگرم هم پلاوی پیشاوا قاضی محمد دابن حوالین هجا دم ملت خواهینی معاش کرده دم ملت خواهینی دلاری کرده سرخواب نیج بیرکه من دجانا خدا قاسی حولیر بحث دلاری نبیستو دجانا مدا قطع قاس نبو اما پرسکری که کیه رای درین ما قربان هون نابیسن برای سروکی کردستان برای سروکی سروک وزیرین ما برای سروک وزیر داخلی خارجی برای گک مسرور هم وانا نابیسن گک نچیوان هم دبینن بله جیبو ملت خواه خدمت کن از بیا این کار ناکم گلک آوادانی گلک اوتیل گلک هرتش و چگریه باور بکش خواهدی و چینه کر واجد بود حوال نجا المحابات یک چینه بود یک اوتیل که چینه کر قاضی محمد یک مطعم که چینه کر یک ریه که چینه کر قاضی محمد دولت چید کر جی دولت مزنتر اوتیل تنه حوال نجا جی دولت مزنتر بازار تنه در جوان پردن ولا دعوا بکن هون آوا نکن از هون قبول بکن نکن از دوستی ومه او سرسال کردستان سر بخواه اگر هون خواه حاضر نکن سرخواب را با حوز اکتی باور بکش خواده جداگر کرا را جدبه کراست و جبرش جبر چه؟ جبر که دنیا لبر تقینیه 200 سال کردستان جبر خطین پترول هاتیه خنقاندن 200 سال دنیا تجاوزا آخا کردستان دکه 200 سال شرف و حیثیت کردستان بن بیاتیه کرن 200 سال زاروکین کردا به حساب ماتماتیک دین کشتن ای سال چند زاروک دمره سال اک دین چند زاروک دمره گشکی یک بیک هاتیه اسباندن ام کوبای بی دنیای نه حوالی نیجا جهانک برای سرحم داقه ام کوباین
ان ملت کرد جبو ملت دنیای دن و داگرکرین به سروبر بجین ام هاتنه کوبای کرن و سرکردین ما و ریوبرن ما ویراستی چماز بران آبیجن چما هون ما تنظیم نکن چما از تیم ولاتی خواهد که تو من تنظیم بکی جبو که از اقامه نگریم 6 متر من دیسکلاندن به هزاران انسانی بسایرن چواد به حوالی نیجا سیستم خواهد چه بکن کردستان سر بخواهد تی هون نابینن از دبینم از نکره شیخم نکره سیدامه لیاز کرده کی پر دلسوزم حوالی نیجا اگر مروف هم کرد به و هم دلسوز به پر باقلده به از رأيك برفا بخم جبر كو دنياي دا تشتي هري زور كرد بونه جاب فكرن هوالي نجا هون دي كولانا كدا دي قهوة خانه كدا بيجن از كردن لوراج ترك و عرب و فارس هي ابه هوالي نجا آلمان هبه حتى ايدجي باور بكش خواهده جبر كو بگوتي از كردن بس بگوتي از كردن ساعتك لسر كرد بني گنگشي چه به يا چه فرقاوي هي هم گبران هر چه بيجن حتى هنه كابل كي هجوم كن و بخش مزاكن هوال نجا از بحثا كرد بنا كي نورمال تكم ها كرد بنا كي وار دلسوز ملسوز نا بس از كرد مزاكن كرد بنا كي احتياجي چي قاستج باره ام devji berdin icatı bebe kurdaki dılsoz ne ki kurdaki ihtiyadi kurdaki dılsoz yani çiye manav çiye ez hebun axe dilşadiye axe eş axe mülki axe şahsiyet axe her tişti axe kurbana kurdiyeti yetkin pergiran hat yara ez dibi semene kadibicin ya hevalto çıka radikal tsetki Euroji بدایکا زارو کارا مگنگشید کر تو پر رادیکالی دیجن میزکن حوالین هجا زارو کن ما هر روز در دبستان ترکادا بسالان چی دگوتن هبونا ما قربانا ترکایتیه به انسان چوا پیش انسان وقتا ناموس و حیثیت تشته که بسایه کم نابه تو نکاری هندک به ناموس بی یان به ناموس یان به ناموس با ناموس نتوی باست کم بحثاتن او تشترين ناموس نابينم ناموس مثلا نتويته دولة تهبه تو ملت کی خودی ناموس او قاس دولة تنبه ناموس تاعتي حجز کرن اویا ببینه زورت چبرا بچه ما او حجز کرن من ندید بحذران کتین ما لانفال صدامی دیکتاتوری داگر کری هوف لمصر نفرد آنها هر مصری هرن کلان آوان کتانی ببینن پر شرم کرد و شرم کرد چما کردستان چی نکن کردستان چی کنه که همین بینن بکن خودی ملک اوانا قربان اوانا مقدون شورش نه اوانا جبوک لاشوقا فروت نه چون مصری داگر کرد لاشوان فروت ها کچین درسمی وجبیر کرد 10,000 کچین درسمی لکه درینه اون کردستان کی جان بازاره کی جان کلانی bu kolun beni vidani keçeki kurd bibinen او که چاتی لورا تجاوز کردن یعنی بزوری دست دانین و زی زواج چی بیه زاروک چی بینه او زاروکان وندانه لی ازدیان کردن ازدی چازوزی بیرد کن ناموسا مجلس منه چیه زاروکی من چیه بباره ام خنا خبینن ناموسا مجلس منه چیه کو ام زیبوی حولدن هر ناموسا کازانج بکن آها نتیستک پراس کرد مزار نه مزار دلاره مزار ne mizara axamın axatte binayte otelin mezin u licaneke lüks yani minavi Lahori benamus evi da caş frotuna petrola mizar parasına namusa meye devarem serbiye proje çekin proje namusu çekin evvel nica mı çekliye ben romanavi nivisiye ama belavkin demekkinde projeme heye evvel nica proje namusu vakitenen proje nasıl akın her kurdaki xirek dikar ev merabe em yazanın ملت کرد ملت که خودی ناموسه و حیثیته ایواره ام باش زن لیم تشتکتن شد زن جبر که پروژامه ده دولار تنده جبر که پروژامه ده براستی مدلی خود دانی آورده ده من از دارو که 7 سالی اوی هیز ندن مه کسی حالکاریا ندن مه او کسی خودی هیز خودی بوریان خودی پترول خودی پره خودی اوتیلان اوی ما خودی نکن ام زنن اگر ام بچن کردستان جی جاران امی برچی ببینن به خودی جی ببینن زنن لیم شکر دکن خدال جمعه ام یا باش زن خدال جمعه ملتی خودی شرف و حیثیت الجمعه جبر بیه کمی در جبر ندن روزه کی فکرامه در باس بون تنی روزه کی دزیان آمده بیاد بیجیم از خلاص بکن نه حوال میجا
دجیانا مدا جارکی من devj Kurdistan û Kurdayetî berdanê fikirî. Mirov ji milletê xwe re gere derhew nebêje. Em ji dagirkera dibêjin, em ji dijmin re dibêjin. Ewana şikur xwedî zimanê me jî nizanin. Li min şevekî, min tenê şevekî bê Kurd û bê Kurdistan çawa dikarim bîjim min got. Min hevalekî re ji parvekir vê tiştî. Min got ji min dûr keve ez bifikirim. Hevalên hêja. Rojek û şevekî tenê bê Kurdistan bûn. Tiştekî nayê tarîfkirine. Kurdistan û Kurdayetî tiştekî wisa ye di Kurdekî dilsoz da tu ew ê derxînî, ew mîna marekî ruhî hatiye girtin di erdiya dirêjtikî berê ku bimire û dimire. Naxir hevalên hêja. Miriyê me pir in. Gelek miriyê me hene. Bi hezaran miriyê me hene. Em ê bijîn û em ê herin cewan miriyên xwe. Lê wexta em çûn, em ê mizgirî bidin. Em ê mizgirî bidin Alan, em ê mizgirî bidin Ceylan, em ê mizgirî bidin hemî şêx û mîrên Kurdan, em ê mizgirî bidin Doktor Süleyman, em ê mizgirî bidin hemî qehremanên Kurda, Leyla Qasım, Zarife Xan, Şeyx Seyd Efendi, Pêşava Qazî Muhammed û Mele Mustafayê Nemir. Em ê wisa bimirin. Evên ku xwedî hêzin, evên ku xwedî perenin, silahên çekin. Nebêjin evana dizanin, evana rastiye dizanin, lê em vana bêhêz bikin, bir evana werin bin cehşê me. Na, we wenda kiriye. Hûn nifşan û nas nakin. Nifşan û ez nînim, lê fikrê min nifşan û ye. Min ew qas bêxîretî, ew qas xiyanet mi dîtiye ku doza Kurdistanê da. 40 sal serhevdû min trajedî jiyan kirine. Evan trajediyan belgenin, evanan xenas. Ev trajediyan ez kirime xwedî keseyetiyekî xenas êdî ji we çû. Berê 20 sala we dikaribû, berê 10 sala we dikaribû. We heta na çiqas Kurd xepandibe, bira têreva bike û ewana jî nedin kuştin. Ewana nedin kuştin ji ber ku hûn ê pir hesabî giran bidin. Yan vî, yan ji bo rizgarkirina namusa vê milletê projeyekî namus û heysiyetê yanî serxwebûnî çêkin, dest pê bikin, yanî jî yê ku viya bike hene û hesabê wî jî giran be. Em ê êş bikişînin. Hindiyan pir tiştê baş dibêjin hevalên hêja. Ez ê bi gotinekî Hindiyan xilas bikim, bibore bi gotinekî Hindiyan û başî bi gotina Zeredeşt ez ê xilas bikim. Hindiyan dibêjin eger doza we rast be, eger hûn heqlî bin, eger baweriya we bi Xwedê hebe, eger baweriya we bi xwe hebe, ji êş kişandinê netirsin. Êş du tişt e. Yan we dikuje, zarokek we cî digire, ew êşî derbas dike. Yan ji we nakuje, hûn difikirin. Hûn çiqa mafdar dibin bira bibin. Hûn çiqa rast û bihêz dibin bira bibin. Hûn muheqeq difikirin. Hûn fikirîn kêmasiya xwe hûn dibînin. We kêmasiya xwe kir, dît, hûn ê temam bikin. We xwe temam kir, êş kêm dibe. Êş kêm bû, hûn azad dibin. Hûn azad bûn, hûn bi baweriya xwe tînin şer dikin. Şerekî rastiyê didin. Hûn milletê xwe dibin dilşadiyê. Em ê berê teqîb bikin. û bi gotina Zeredeştê ez ê xilas bikim hevalên hêja. Min dixwast ez îro gengeşiyekî dest pê bikim, lê em ê ev car nekin, êvarê em ê gengeşiyek bikin. Hevalên ku serî lê dikin bira min afû bikin. Tiştekî bêjin bira ser bêjin baxin, êvarê saet 10 em civînekî din bikin. Hevalên hêja Zeredeşt dibêje ji bo xatirê axa xwe ya pîroz, ji bo baweriya xwe ya pîroz, ji bo milletê xwe yê dilsoz, ji bo xweza, daristan û ajalên welatê xwe, ji bona Xwedê bi navê ahûra mezda Keyserê te dilsoz be, taetê bike jê ra, îtaat bike. Lê ji bo xwe na, ji bo mêzekên hevalên hêja, ji bo xîreta xwe, ji bo axa pîroz, ji bo baweriya xwe, ji bo daristan û ajalên xwe îtaat bikin. Lê eger Keyserê we, xîretê we, ajalên we, daristanê we û axa we pêşkêşiye nekan kir, şevekî evî neylin di desthilatdariyê de. Ji ber ku we ew xîret dîtibe, di dil ve wî Keyserê de bi hezaran Keyser di dilê te de xew dikin.
اوانا شیار بکه مج او شیار کرن و کسی را دبیجن ارکا خواه بکه تنکر به هزاران کیسر دلی مددشی بمنین خوشیده جاوه ماچی دکم و تنی تشتکی دبیجم ji serxwebûna Kurdistan mezintir ne evîn heye ne heysiyet heye û ne şeref heye madem tu ne bê wî jiyan ji xwe hewce nake bimîne xweşî de hevalên heja çavê maçî dikim